Zenica. Ko je ovom gradu dao ime, ne zna se. Nije jasno ni od čega taj naziv dolazi. Ali ta riječ od 6 slova vrši svoju funkciju savršeno. Naglasak joj je na prvom slogu i to kratkosilazni. Zato najčešće biva izgovarana ovako. U početku samo kratko zazuji z, a onda e. Tako silno udari u n, da ono od siline zna ponekad sasvim izgurati i. Na kraju još kratko cikne c i umukne u otvorenom samoglasniku a. Stoga se redovno čuje zenica. Kao da sam taj naziv u svom izgovoru već sadrži zveku industrijskih strojeva i ciku točkova po željezničkim šinama. U svakom slučaju, tako mi je ime tog grada izgovarao jedan stariji fratar, sve podižući u zanos otvoreni dlan, kao da je svojim izgovorom i gestom pokušavao pokazati što je Zenica bila u 70. godinama kad je on tamo služio. Don Davore, svakako uz riječi zahvale što ste odvojili vrijeme za ovu mladu ekipu i za našu temu. Želimo vam ugodno vrijeme koje provodite ovdje s nama i svakako želimo da kažemo da se i mi ugodno osjećamo ovdje u dvorištu Crkve Svetoga Josipa u Zenici. Dobrodošli, drago mi je da možemo hoditi zajedno. Da, evo upravo ta riječ hoditi koju ste kazali na samom početku je inspiracija mnogim ljudima koji se bave pitanjima međureligijskog dijaloga. Koliko je važno u stvari da vjernici 21. vijeka, posebno mladi vjernici, koji su vrlo dobro utvrđeni u svojim identitetima, hode zajedno po mnogim brojnim pitanjima koje su im zajednička. Pa od velike važnosti. Prije svega, Božja ljubav je ta koja nas stavlja na put. Da budemo zajedno, da hodimo zajedno, to znači da živimo zajedno. I ako gledamo sada svijet sada živi jednu krizu migracije, globalizacije. I upravo u tom jednom kontekstu što čovječanstvo živi, odgoj za dijalog ima ključnu ulogu od velike važnosti. Smatram podcrtati ono što naši duhovni vjerski autoriteti čine na tom području. Evo prije 6 godina Papa Franjo u zajedništvu sa patrijarhom Carigradskim Bartolomejom darovao je ovome svijetu jednu encikliku Laudato Si. I upravo ta enciklika svojim sadržajem, koja je socijalnog karaktera, govori o univerzalnim vrijednostima, gdje možemo zajedno glede ovih vrijednosti voditi dijalog i hoditi zajedno. Naime, ta enciklika govori onome što se događa u našoj zajedničkoj kući koju zovemo zemlja. Tako da je naišla na jedan veliki odjek u svijetu i dan danas je svakako sigurno aktualna. Druga stvar da je prije 1,5 godine Papa Franjo sa velikim imamom u Abu Dhabiju potpisao jednu važnu deklaraciju o međuljudskom bratstvu. I nakon toga izišla je jedna papina enciklika Svi braća. Kao jedan izazov za rast u bratstvu. Ili ćemo biti braća ili nas neće biti. I pogotovo što Papa kaže da sada lijek za ovu pandemiju jeste upravo to bratstvo. Pa smatram važnim nekako zaustaviti se i uvijek komentirati, uvoditi u dubini tog sadržaja ove stvari koje postoje jedna globalna stvar, a tiču se svi nas. Tako puno imamo poticaja, puno napravljenih koraka na tom području koji nas, rekao bih, hrabre i daju snagu da hodimo zajedno. U vremenu smo pandemije, u vremenu kada naš region potresaju i zemljotresi, u vremenu kada svjedočimo brojnim patnjama
ljudi koji su evo zbog različitih razloga morali da napuste svoje domove i prolaze kroz i naše zemlje. Kako onda da mi kao mladi ljudi koji crpimo snagu za život u duhovnosti posmatramo sve to? Znamo da Bog sve voli roditeljskom ljubavlju. Da li nas Bog kažnjava ili je li Bog nekako šalje neku svoju pedagošku riječ nama ljudima da postanemo bolji ili da nešto mijenjamo u svojim životima? Da, iz svakog vremena i svake krize čovječanstvo treba izići obnovljeno. Možemo naučiti nešto. Tako i za ovu pandemiju rekao bih da je ona jedna dobra kušnja za ovaj svijet, za čovječanstvo. Jer Papa lijepo kaže, daleko smo otišli. Nismo se zaustavljali pred Božjim pozivima, nismo slušali krik planete Zemlje. Mislili smo da možemo ići dalje u jednom bolesnom svijetu koji smo izgradili. I upravo u tom jednom gledanju ova pandemija je jedna kušnja za cijelo čovječanstvo. A za nas vjernike znamo da je kušnja jedna prigoda za rast. Jedna prigoda za vidjeti sebe u pravom svjetlu. Evo, jer nakon ovoga, nakon ove pandemije, mislim da će čovječanstvo morati krenuti u jednome boljeme, novome smjeru. Jer otišli smo daleko. Puno vrijednosti je u krizi i smatram da je ovo jedna lekcija za jedan veliki rast, jer je velika kušnja. Kada govorimo o vrijednostima, svakako jedna od naših vrijednosti jeste i međureligijski dijalog. Vi ste odnedavno u Zenici, ali evo, cijenimo da ste upoznati koliko toliko o međureligijskom dijalogu u ovom gradu. Kako biste vi evo ocijenili sve to i posebno uključenost mladih ljudi u ime svojih vjerskih zajednica i crkava u ovaj veoma važan proces za sve nas u bosansko-hercegovačkom društvu? Evo, prije svega i svojom prisutnošću već govorim da je važno da hodimo zajedno. I dijalog je poziv koji je upućen svima nama. Prije svega temeljno za dijalog jeste da svatko od nas polazi od svoga vlastitog identiteta. Identitet je bogatstvo u svakom pogledu. Evo, da bi mogli rasti u dijalogu, evo, polazimo od vlastitog identiteta. Jer s dijalogom mi gradimo jedan bolji svijet. Rušimo predrasude, ujedinjujemo se oko nekih zajedničkih vrijednosti, pitanja, razmišljamo, hodimo zajedno. I upravo taj, osim tog teološkog, institucionalnog dijaloga, vrlo je važan ovaj životni dijalog. Sve religijske prakse posebno podcrtavaju mir i u svetoj knjizi kršćana vrlo je zastupljeno to da, evo, kaže se mir vam svoj dajem, mir vam ostavljam, posebno i pod svetim misama sve započinje u stvari i tim riječima. Koliko danas suštinskog mira ima u nama i koliko onda iz tog mira u nama imamo kapaciteta crpiti mir za cijelu našu zajednicu? Da, pa lako je primijetiti da je stvarnost grijeha u nama narušava i krade taj mir. Mir je Božji dar, a mir, ako gledamo u svijetu, nije odsutnost rata. Mir je djelo pravde. Evo koliko je važno da svi zajedno budemo uključeni u izgradnju mira, ali znajući da je mir prije svega djelo pravde. Za nas kršćane, evo, prvi pozdrav uskrslog Gospodina bio je mir vam svoj dajem, znači mir vašim preplašenim srcima, zabrinutim srcima. Evo, i danas, koliko evo, baš smo sad u korizmenom vremenu, kad hodimo prema Uskrsu, kad ćemo iznova čuti ove spasiteljeve riječi, mir vam svoj dajem. Ne dajem vam kao što vam ovaj svijet daje mir, već onaj mir koji dolazi, koji se rađa u nama, koji je plod molitve, koji je plod odnosa i zajedništva sa dragim Bogom. Upravo taj mir je veliki dar. Međureligijski dijalog je znak vremena i ljudi koji žive u tom vremenu. Zenica je proteklih godina postala središte kvalitetnog institucionalnog međureligijskog dijaloga.
Osnivanjem odbora za međureligijsku saradnju kao dijela Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini osnažen je dijalog među tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama. Upravo o toj snazi koju dijalog sa sobom nosi, o važnosti svjedočenja ljudskosti u zajedničkom hodu naroda Zenice, govore nam vjerski službenici ovog grada, Zjenice, srcolike države. Hafiz Efendija, assalamu alaikum i hvala vam na gostoprimstvu u ovom prelijepom ambijentu naše Sultan Ahmedove džamije. Alaikum selam, dobrodošli. Govorimo o međureligijskom dijalogu. Međureligijski dijalog nije fenomen nastao od juče, on je veoma star fenomen, rekao bih koliko je star i sam čovjek. S druge strane, on je veoma potrebna društvena kategorija, ne samo u bosansko-hercegovačkom društvu, nego u cijelom svijetu. Tu smo šaroliki, niko nije kriv za te razlike, niko nije ni zaslužan za te razlike. Evo iz islamske perspektive, zašto jeste opravdano uključivati se u projekte i procese međureligijske saradnje? Uzvišeni Allah Đelešanuhu poziva sve ljude ovoga svijeta i kaže okupite se oko jedne riječi koja je ista i vama i svim drugim ljudima. Ela na'buda illa Allahe vela nušrike bihi še'en. Da ćemo obožavati samo jednog jedinog Allaha Đelešanuhu, da mu nikoga nećemo ravnim smatrati, vela je tehide ba'duna ba'dan erbabe min dunillah. I da niko od nas neće nekoga drugog smatrati Bogom osim uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Ovo su upravo ta tri principa na kojima insistira Islam u pogledu religijskog dijaloga. I Allah Đelešanuhu govori znači ovdje o ovim stvarima koje bi trebale da budu zajedničke svim monoteističkim religijama ovoga svijeta. A to su kršćanstvo, judaizam i islam. Allah Đelešanuhu također kada je riječ o dijalogu govori o tome da u vjeri nema apsolutno nikakve prisile. La ikrahe fi din. I to je jedan u stvari od glavnijih principa islama. Poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem je uvijek insistirao upravo na tom dijalogu. Prvi ljudi koji su u poslaniku alejhi salatu vesselam prepoznali poslanika bili su kršćanski sveštenici. Oni su u svojim knjigama koje su im došle ranije prepoznale po opisu poslanika alejhi salatu vesselam u malom Muhammedu alejhi salatu vesselam u stvari oni su prepoznali tog čovjeka koji će doći i koji će biti onaj koji će biti posljednji poslani Božji poslanik. Poslaniku sallallahu ta'ala alejhi ve sellem prilaze ljudi koji su bili prije toga različitih religijskih uvjerenja. Prilaze mu ljudi koji su različite boje kože. Prilaze mu ljudi koji su različite nacionalnosti. Znači, među prvim sljedbenicima poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem imate ljude crne boje kože, imate Perzijance, imate ljude Evropljane, takozvane Rimljane ili Rumi, kako ih nazivaju u to doba u vrijeme poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Prema tome, to je bilo jedno veoma šaroliko društvo. Poslanik alejhi salatu vesselam seleći se iz Mekke u Medinu odmah dolazi u doticaj sa kršćanima i posebno sa židovima. Prvi pisani ustav na cijelom svijetu, ali onakav, znači kakvog ga danas poznajemo sa članovima, jeste Medinska povelja. U toj Medinskoj povelji poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem reguliše međusobni odnos
kršćana, židova i muslimana, žitelja tadašnje Medine. To je jednostavno bio jedan grad koji će nakon toga postati, da ne kažem drugačije, urnek cjelokupnog življenja muslimana. Jer zajedno u tom gradu, u Medini, poslanik alejhi selatu vesselam živi sa židovima, živi sa kršćanima, živi i sa mušricima, sa ljudima koji su vjerovali, ostali su znači politeisti, ljudi koji nisu vjerovali apsolutno u jednog jedinog Boga, ali je poslanik alejhi selatu vesselam sa njima sklopio ugovor, oni su bili žitelji tog grada, države Medine i na taj način nas poslanik alejhi selatu vesselam u stvari uči tom prvom međureligijskom dijalogu, jer je poslanik alejhi selatu vesselam živio sa kršćanima, poslanik alejhi selatu vesselam jednom prilikom kada pored njega prolazi jedna sahrana, on ustaje iz poštovanja prema tom čovjeku. Jedan od ashaba koji tada nije mogao da shvati taj odnos poslanika alejhi selatu vesselam prema jednom mrtvom kršćaninu, pita ga Božji poslaniče, ali nije to musliman, radi se znači o kršćaninu, a poslanik alejhi selatu vesselam odgovara, a nije li on živo biće. Jednim svojim takvim postupkom poslanik alejhi selatu vesselam u stvari plijeni srca ljudi i na taj način poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem u islam privlači i pripadnike drugih religijskih skupina. Nikada između poslanika alejhi selatu vesselam i Jevreja i kršćana znači nije bilo apsolutno nikakvih problema sve dotle dok su se oni pridržavali upravo tog medinskog ustava. Onog trenutka kada dolazi u stvari do konfrontacije, onog trenutka kada židovi u Medini zbog nekih razloga prihvataju prijateljstvo ili prihvataju savezništvo sa ljudima koji su došli i koji su željeli da učine nešto nažao poslaniku sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, i u tom trenutku u stvari dolazi do jednog problema koji je poslanik alejhi selatu vesselam opet riješio na jedan određen način, ali do tog trenutka taj grad, država Medina je jednostavno funkcionisala na jedan veoma lijep način, na način da se u tom gradu apsolutno niko nije osjećao ni odbačenim, ni manje vrijednim zbog toga što se molio na neki drugi način. I prema tome, ovo vam sve govori o tome koliko islam poklanja pažnje dijalogu i koliko u stvari Allahova dželešanuhu vjera, pogotovo na ovim našim prostorima, je u potpunosti otvorena za ljude svih vjerovanja, jer ono što je vrlo interesantno upravo je islam u sebe inkorporirao mnoge običaje kršćana koji su živjeli ovdje, dajući im samo i isključivo tu neku islamsku, da tako kažem, notu i prihvatajući jednostavno to kao nešto što je dio naše tradicije, našeg življenja na ovim prostorima. Evo za kraj, brojni teolozi današnjice, među kojima su neke glasovite ličnosti koje ste i vi pomenuli, govore da je potrebno danas živi svjedoka vjere za rast u sopstvenoj vjeri, a onda i za rast u različitosti. Jevreji svjedoče da je važan zakon, trebalo bi da Jevreji žive pravo i pravednost prema svima drugima, pa i prema Jevrejima. Kršćani svjedoče da je toliko važna ljubav, trebalo bi u prvom planu da i kršćani imaju ljubavi i za one koji nisu kršćani, a onda naravno i među sobom. Muslimani toliko, i sami ste kazali, svjedoče o miru. Trebalo bi da svi muslimani svjedoče mir u prvom redu prema svima drugima, onda među sobom. Koliko smo danas spremni biti živi svjedoci svih tih vrijednosti? Mi možemo danas govoriti koliko god hoćemo o tome kako je islam lijepa vjera, lijepa religija, lijep svjetonazor, ali ako smo mi
drugačiji, ako mi nemamo apsolutno nikakve ljepote u svom postupanju, onda jednostavno od toga nema apsolutno nikakve koristi. Isto tako je i sa kršćanima i sa židovima. Ja uvijek kažem, mi smo ti koji tumačimo i Kur'an, i Bibliju, i stari, i novi zavjet. Ljudi kroz nas gledaju sve to i zbog toga bismo trebali da budemo 1000 puta bolji od drugih ljudi. Ja sam svjestan toga, ili u stvari drago mi je da danas u ovom vremenu u kome živimo, upravo ovaj međureligijski dijalog je dostigao jednu veoma visoku razinu. Drago mi je što se sve ovo dešava i u Zenici, znači da nije to samo u Sarajevu. Drago mi je da imamo jedan veoma lijep odnos mi sa sveštenstvom i jedne i druge crkve. Drago mi je što se upravo evo na ovaj način i družimo, što ponekad dovedete ovdje djecu koja nisu muslimani, pa razgovaramo otvoreno o svim pitanjima koja ih muče, jer oni trebaju upravo, znači, na ovaj način sa izvora i od izvora saznavati odgovore na određena pitanja koja ih muče, a ne na internetu kroz neke ljude koji nemaju apsolutno nikakve veze sa pravim i pravom istinskom vjerom i sa onim sa čime je došao poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Hafiz Efendija, uz dovu dragom Bogu Đalešanuhu da budemo u harmoniji sa kosmosom i u kosmosu kao mirotvorci, zahvaljujemo vam se na ovom razgovoru. Zahvaljujem se i ja što ste me posjetili.